Slobodno. Stavi tu samo iznosno govornika. Dobro večer svima i dobrodošli na tribinu pod nazivom Značaj jezika i pisma kao obeležja identiteta nacionalnih manjina, koji organizuje Češka beseda Beograd uz podršku Fundacije za otvoreno društvo Srbije. Tribina se sprovodi u okviru projekta Unapređivanje jezičkih prava u opštini Bela Crkva i prva je od dve tribine čije je održavanje predviđeno do kraja godine. Projekat je usmeren na izradu i promociju sistemskih rešenja za potpuno ostvarivanje prava nacionalnih manjina za upotrebu jezika i pisma, kako bi ovu opštinu učinili dobrim modelom za sve ostale lokalne samouprave na teritoriji Srbije. U okviru projekta nastao je i priručnik pravo na službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma, koji će biti ustupljen svim nacionalnim savjetima nacionalnih manjina na prevod i slobodno korišćenje. Ljubaznošću Fundacije Dedeo večerašnju tribinu održavamo u galeriji Zavičajne kuće Bela Crkva, pa bih zamolio našeg domaćina, gospodina Mikija Dedeo Mihajlovića, da se obrati prisutnima i da nam kaže par reči o zdanju u kome se danas nalazimo. Gospodine Miki. Dobro večer svima, gostima, odnosno domaćinima, mi se sada domaćinima kući i kući inače ima nameru da bude kuća svih onih koji dolaze. Inače, na našoj zgradi nalazite se u zgradi koja je podignuta 1785. godine, predstavlja jedna od najstarijih zgrada u Beloj Crkvi. Postoje još nekoliko okolnih zgrada koje su za neku godinu, neko vreme sagrađene. Na ovom mestu, na samom početku, također bio objekat. Nakon narušenja Sanatura, kada je ponovno se izgrađivala Bela Crkva, stoga je ova zgrada, temelji ove zgrade su na neki način stariji od vremena kada je ona sagrađena. Njena namena je bila ugostiteljska, još jedan deo je bio poslen iza ovoga dela i to je bio ugostiteljski objekat Zum Grünen Kranz kod Zelenog venca, negde se vodi kao Zlatnog jelena, mi prihvatamo oba naziva, ali posljednji vlasnik zgrade je belocrkvanski dobrotvor koji je ovu zgradu poklonio opštini 1937. godine. Zgrada je inače bila sastajalište pijaca je bila u ovom delu Bele Crkve na početku i ovaj restoran je bio, gdje su se sastajali poslovni partneri ljudi i to je uobičajeno bilo u toku nedelje, da su nakon mise, kada se završi misa u Katoličkoj crkvi, iza toga su gospoda sela ovde na pivu i na dogovor, gospođe su išle da završavaju ručak i to je nastavljeno jedno skoro 200 godina je bila tradicija u zgradi. Zgrada je spomenik kulture, zaštićena kao spomenik kulture od velikog značaja. Iza rata je izvesno vreme bila objekat posle 1944. godine, dečji dom, jedno vreme je bila ovde policija, udbavala, nešto od njihovih službi. Zatim je 1957. godine data vatrogascima na raspolaganje i danas se zovu Stari vatrogasni dom. Mi se trudimo da promenimo taj naziv, to je postupak koji znate, i da je to jednostavno i da nama njeno izvorno značenje znači da bude kuća Franca Bauera. Jer taj čovjek koji zadužio Belu Crkvu i sa Lejom i sa Papom, industrijalac koji je ostavio ovo i što je veoma bitno, ova zgrada nije nasleđena na način kako su se nasleđivali zgrade 1944. godine, ona je data opštini pre toga, sada je također vlasništvo opštine. Nažalost, izvesno vreme nakon toga je bila ruinirana i 2012. godine Nacionalni savjet Nemačke nacionalne manjine je potpisao protokol opštini o saradnji u razvoju društvenih i privrednih potencijala opštine Bela Crkva na osnovu kulturne baštine aktivnosti Nemačke nacionalne zajednice. Nemačko udruženje je nakon toga dobilo u zgradu da je bilo u društvenom stanju, da je sačuva, a zatim je zbog nemogućnosti dalje Nemačko udruženja da finansira dalje održanje zgrade preuzela Fondacija Dedeo, čiji sam predsjednik i osnivač i ova fondacija ima nameru da podstakne Belocrkvane da učestvuju u, kako kažem, svojom aktivnošću u razvoju Bele Crkve. Projekti koje vi ovdje vidite, neću da zadržim, imate i divno večeras, veoma lepu tribinu. Projekti su upravo razvoj grada na osnovu kulturne baštine stanovnika.
Mi naravno se ne priziramo samo na nemačku kulturnu baštinu. Ovaj grad su gradili izuzev Nemaca koji su prvi došli i koji su najmasovnije tu radili i svi ostali koji su dolazili. I ono što je veza sa vašom tribinom i što je ambijent vašeg rada, to je da su ovdje, kada su vođeni razgovori, izvođeni najmanje na 4 do 5 jezika. Znači, mislim da je drago da ste došli ovdje. Znači, ta jezička ravnopravnost, ta jezička pravo se neki put misli u tome svakako profesionalci i vaša tribina će na to da da prave odbore, ali često se za pravo borimo onda kad imamo manje. Bela crkva je u to vreme ostvarivala svoju multifunkcionalnost. Vi znate to po jezicima, po nazivima Bele crkve. Ono što bismo mi lično volili jednog dana, uvažavajući sve druge građane Bele crkve, svi smo mi belocrkveni, to je da jednog dana pravo dobiju Nemci da se Bela crkva zove Weiskirchen, jer je to njeno ispravno ime, a vi ćete verovatno to večeras da postaknete. Ja se zahvaljujem prvo što ste mi dali mogućnost da vas pozdravim. Nadam se da će još da se vidimo u ovom ambijentu i ne sumnjam da će vaš rad večeras bude uspešan. Hvala vam, gospodine Tadijela, da ste doleti. Primetio sam da vas je gospodin Ristić veoma pažljivo slušao, on je istoričar naš, tako da... Dobro da nisam znao, Sjajno. U opštini Bela crkva u službenoj upotrebi su 4 jezika, srpski, mađarski, rumunski i češki. I po tome ona je jedinstvena u Srbiji. Vidjeli smo da je jedinstvena i ovaj objekat u kome se nalazimo, tako da smo na pravom mestu. Večeras ćemo sa više aspekata govoriti o tome u kom se odnosu nalaze jezik i identitet kada su u pitanju nacionalne manjine. Da li su jezik i pismo nužni za očuvanje nacionalnog identiteta i ako jesu, u kojoj meri? Također govorit ćemo o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju nacionalne manjine u očuvanju kulturnog identiteta i pisma. Naši gosti večeras i sagovornici na ovu temu su dr. Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka u Beogradu. Dobro večer i hvala što ste došli. Hvala vam što je pozvao. Gospodin Dejan Ristić, istoričar i stručnjak u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Dobro večer i hvala što ste došli. I gospodin Milan First, predsjednik Češke besede Beograd. Dobro večer. Dobro večer. Zamolio bih našeg prvog sagovornika, gospodina Gorana Bašića, da započne večerašnju tribinu temom odnosa jezika i identiteta. Gospodine Bašić, izvolite. Hvala vam i još jednom hvala vam što ste mi omogućili da govorim večeras nešto o temi koju, moram priznati, ne volim previše. Iz tog razloga što je to tema, pogotovo kad imate 10, 15, 20 minuta, vrlo nezahvalna i verovatno kada je reč a ne samo o očuvanju manjinskih identiteta, nego uopšte kada je reč o jeziku i identitetima, jedna od najsloženijih tema i zaslužuje mnogo više vremena i mnogo više govornika sa mnogo više znanja nego što ja imam u ovoj temi. Ali pokušat ću da večeras kažem na koji način bi trebalo razumeti i čitati propise koji se odnose na zaštitu jezika nacionalnih manjina. U našoj i stručnoj i pravnoj javnosti, a pogotovo u široj javnosti, često se jezici nacionalnih manjina dovode kao krucijalni element za očuvanje manjinske zajednice i celokupni sistem zaštite nacionalnih manjina postavljan kroz Zakon o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina, koji je Zakon o nacionalnim savjetima, vrte se prosto oko prava na službenu upotrebu jezika. A to je samo jedna dimenzija jezika. Pravo na službenu upotrebu jezika nije dostupno svim manjinama, niti je nužno da bi se očuvao identitet. Primjer su pripadnici romske zajednice koji, bez obzira što su brojni, nemaju službenu upotrebu jezika nigde, ni u jednoj opštini u Srbiji. U obrazovnom sistemu njihov jezik se pojavljuje stidljivo, predaje se na više dijalekata i to bez odgovarajuće i ozbiljne obrazovne politike, ali identitet nije upitan.
i to je dokaz da je važno da se jezik čuva u zajednici, a službena upotreba jezika jeste jedan od elemenata koji tome može da doprinese. I ako pogledamo u ova dokumenta kojima su ta jezička prava i konstituisana, onda već u opštoj deklaraciji o ljudskim pravima vidimo da se jeziku i uopšte identitetima prilazi na taj široki kosmopolitski način gde se svim ljudima u suštini izjednačuju u svojim pravima i da oni prosto moraju da ta prava im čuvaju kao svoju tekovinu koja im je data kroz ta prirodna prava. I kako jezik jeste u prirodi komunikacije među ljudima, onda je sasvim sigurno da ta njegova dimenzija jeste jedna od osnovnih koja se štiti kroz taj set ljudskih prava. I postoji jedna velika rasprava i u Akademiji nauka će se 9. novembra praviti jedna velika konferencija o ljudskim pravima i bit će jedna od tema da li su manjinska prava ljudska prava, jesu ljudska prava. S tog razloga što upravo se temelje u ovim slobodama i manjinska prava ni po čemu nisu drugačija od prava koje imaju većine, iako je pravo na zaštitu identiteta jedno od temeljnih prava, onda manjinska prava kao takva jesu. I to onda, kad pogledate svi ostali dokumenti koji su doneti oko Ujedinjenih nacija, oni takođe Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima u nekoliko svojih članova, jer ko se on eksplicitno ne bavi nacionalnim manjinama i kada im govori na nekoliko mesta o pravima nacionalnih manjina, uvek apostrofira individualna prava kao i pripadnika nacionalne manjine kao nosioca tih prava, a ne kolektivitet. Ali u članu 27 u tom paktu se kaže da je upotreba jezika nacionalnih manjina ne sme biti nikakav osnov za diskriminaciju, niti se pripadnicima nacionalnih manjina može uskratiti da budu informisani, da govore svojim jezikom i tako dalje. Slično je i u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i o deklaraciji o slobodi izražavanja Saveta Evrope, koje na veoma sličan način se odnose prema manjinskim pravima i pogotovo prava na razvoj, na jezik i na razvoj jezika stavljaju kao jedan od elemenata za ukupan ekonomski, kulturni, politički i tako dalje razvoj i pojedinačni i društveni. Takođe, u deklaraciji Ujedinjenih nacija o pravima ljudi koji pripadaju nacionalnim ili etničkim, verskim i jezičkim manjinama se eksplicitno govori o tome da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da upotrebljavaju i u javnoj i u privatnoj sferi svoj jezik i da nikakvih ograničenja ne može biti u tom smislu. I dolazimo u ovom kratkom tom pregledu tih dokumenta do Okvirne konvencije o zaštiti prava nacionalnih manjina, koja u članu 10 kaže da pripadnici nacionalnih manjina slobodno i bez ometanja mogu da upotrebljavaju svoj jezik u privatnom i javnom životu, u usmenom i pismenom obliku. I ja ću posle reći nešto o tom članu 10, ali ono što bi sad želeo, o čemu ću govoriti, to je kako čitati Okvirnu konvenciju. Zašto o tome govorim? Ona je postala jedan od izvorišta za procenu da li Srbija kao država može da se priključi Evropskoj uniji. U poglavlju 23 je brojne prava koja Srbija treba da unapredi u vezi sa pravima nacionalnih manjina proizilaze iz upravo Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i preporuka koji je dao Savetodavni komitet za primjenu Okvirne konvencije. Sada, kad pogledamo kako se danas odvija taj ceo
set uključivanja i ispunjivanja prava, vidjet ćemo da većina tih prava zaista formalno jesu ispunjene. Doneti su neki zakon, izmenjeni zakon o službenoj upotrebi jezika. Kad pogledate tamo s leve strane piše što treba uraditi, s desne strane uređeno. Šta je posljedica? Posljedica je da ta prava ne doprinose suštini onoj o kojoj svi ovi dokumenti, a naročito okvirna konvencija govore. I mnogi naši stručnjaci, pravnici takođe, mislim i pravnici su stručnjaci, izvinjavam se ako je bio neki pravnik, mislim ima sasvim sigurno. Tumače okvirnu konvenciju u njenom izvornom obliku, međutim, vrlo bitni su tematski izveštaji o okvirnoj konvenciji i u ovom slučaju bitan je tematski izveštaj broj 3, koji, kako ga čitamo pažljivo, vidjet ćemo kako bi trebalo u suštini tumačiti konvenciju i kako je primeniti na nacionalnim propisima i državama. Ono što je prvo što bi trebalo znati, to je da okvirna konvencija u suštini insistira na jednom uravnoteženom pristupu kontekstu sudelovanja nacionalnih manjina u široj društvenoj zajednici. Tu se podrazumevaju da postoje dva stuba na kojima počivaju ta prava. Jedan je kulturna autonomija i ta kulturna autonomija podrazumeva i prava na jezik, na zaštitu jezičkog identiteta i službenu upotrebu jezika. Pored toga tu su obrazovanje, informisanje i kulturni identitet. Drugi stup, to su prava koje omogućavaju integraciju, odnosno prava na srazmerno zapošljavanje u javnim službama i političko predstavljanje, odnosno jednom rečju, to je to delotvorno učešće nacionalnih manjina u javnom životu. Ako nema ravnoteže između ta dva stupa, ako jedan je ovako, drugi je ovako, ne valja manjinska zaštita i doći do dezintegracije društva. I vrlo teško je malo društava koje su to uspjele da postignu. E sad, kod nas je to otprilike ovako kad je kulturna autonomija, ovako kad je ovo drugo. I kulturna autonomija nije dobar generator za bi se ovo drugo pravo ispunilo. Sad, zašto je to tako? Ja pokušat ću da objasnim nekoliko primjera, upravo koji se odnose na jezik i identitet. Okvirna konvencija u članu 10, ja ću samo vrlo kratko reći šta ona podrazumeva. Znači, priznaje da svaki pripadnik nacionalne manjine, kao što sam i rekao, koristi slobodno i bez ometanja svoj materni jezik, privatno i javno, usmeno ili pismeno. Drugo, u oblastima tradicionalno ili znatno naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, države u onoj meri koje to mogu, moraju da osiguraju upotrebu manjinskog jezika u javnim službama, znači u komunikaciju između pripadnika nacionalnih manjina i javnih službi, javne administracije. I treća komponenta, da se garantuje svakom pripadniku nacionalnih manjina da bude obavešten na jeziku koji razume pred organima, pred sudovima i pred organima koji vode krivične i druge postupke. Takođe, još je jedan važan član u vezi sa zaštitom identiteta i ovom službenom upotrebom jezika, to je da svaki pripadnik nacionalne manjine ima pravo da koristi patronim, odnosno svoje prezime i ime na jeziku onako kako se to prema pravopisu tog jezika. Takođe ističe da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da ističu natpise i tako dalje i da tamo u onim mestima gde pripadnici nacionalnih manjina tradicionalno žive ili su živeli, postoji obaveza države da obezbedi da se sva imena ulica, naselja i tako dalje ispisuju na tom jeziku. I to otprilike je ono što suvo taj član 10. i 11. okvirne konvencije se propisuju nacionalnim manjinama kao pravo na zaštitu identiteta. I kad pogledate izdvojeno ovako, ne znači baš puno. Ne mora da garantuje nikakvu tvrdu zaštitu identiteta. Međutim, ako se to poveže
sa nekoliko postulata na kojima insistira okvirna konvencija, onda je to se nešto drugačije. Prvo, okvirna konvencija insistira na zaštiti individualnog, odnosno ličnog identiteta pripadnika svakog pripadnika nacionalne manjine. I u tom smislu okvirna konvencija i identitet i jezik posmatra kao dinamičnu kategoriju. Ne posmatra je kao zatvorene kategorije, što se najčešće događa u zakonodavstvima kojima se uređuje službena upotreba jezika nacionalnih manjina. Pa se ona ograničava na nekim pragovima sa 10, 15, 30%, od 15% pa na gore, ili se ti propisuju ti setovi prava i to prosto tako funkcioniše. A jezik se menja, identitet ljudi se menja, podrazumeva je slobodnu volju. Ne može se niko, zato što se pretpostavlja da je pripadnik nacionalne manjine, podrazumevati da on i na tom jeziku hoće da se izražava. Ili da uslov bude jezik da bi štitio svoj identitet. To nisu povezane stvari u smislu okvirne konvencije. Ona vrlo široko posmatra i definiše zaštitu identiteta. Jezik nije uslov da bi se zaštitio identitet pripadnika nacionalne manjine, odnosno njegovo pravo da čuva taj identitet i tu se imaju u vidu brojne okolnosti u kojima su ljudi živjeli. Mnogi ljudi su živjeli toliko nepovoljnim uslovima da su izgubili jezik. I da taj jezik ne znali, nisu izgubili nacionalno osjećanje, nisu izgubili sećanje na zemlje predaka ili na one ljude sa kojima su živjeli. I to neki bi tako trebalo posmatrati. Druga situacija kada je to vrlo bitno jeste da jezici nestaju, ali i nastaju, ili bar nastaju nekakve konstrukcije. I ja ću da samo spomenuti ono što se sada dešava u savremenoj Nemačkoj, koja se nekako opire, to je multikulturalizmu, ali da turska manjina koja je dugo bila na margini i sada je na margini, koja je bila potiskivana i koja je pogrdno nazvana Karanci, oni koji su dolazili poreklom iz Turske, stvaraju svoju jezičku neku konstrukciju koju kolokvijalno govori, koja se zove Karake, koja je podržana odgovarajućom pop kulturom i koja je sada, pored toga što je nalazila svoje mesto u getima, počela da se širi, nalazila mesto i među ovim ljudima koji su imućni, koji pripadaju nekim malo prosto drugačijim krugovima u okviru nemačkog društva i stvara se jedan drugi, jedan drugačiji jezik koji liči na nemački, liči na turski, a ima elemente jednog i drugog i to je sjajno pisao Ranko Bugarski koji je govorio o tome kako se u srpskom jeziku pojavljuju reči koje su potpuno nove, koje su svaki dan ih čujemo i povezao sa svim tim prosto promenama u jezicima, velikim jezicima kao što je nemački, kao što je britanski, engleski ili ovi jezici koji su od zemalja koji su kod nas koji nas okružuju. Druga komponenta na koje se okvirna konvencija insistira, to je inkluzivni pristup kada je jezička politika u pitanju i prosto insistira se da se pod zaštitu uzmu svi oni jezici, bez obzira da li su te identiteti manjina priznati, da li su to migratske kulture, da li su to jezici koji su evropski ili su novo pridošli, ali države su sklone da u suštini priznaju istorijske nacionalne manjine, da sve ostale odbace. Nekada je istorijske manjine odbace i u tom smislu okvirna konvencija insistira na tom inkluzivnom pristupu koji u Srbiji, u srbijanskim zakonima nije zastupljen, a jedan je samo primjer, ima više primjera toga, ali jedan je bilo karakterističan, to je da se pre par godina pojavila grupa ljudi, nije bila ni mala, to je bilo 80.000 ljudi, koji su sebe smatrali Jugoslovenima i tražili su da im se prizna
pravo da imaju nacionalni savjet, manjinsku samoupravu, na osnovu koji bi čuvali taj identitet. I oni su to dosta dobro i obrazložili, ali država im to nije dozvolila sa obrazloženjem da nemaju jezik. To je imalo za posledicu da je broj Jugoslovena od jednog popisa do drugog popisa se smanjio za 60.000. A tih 60.000 ljudi pripalo je najviše manjinske zajednice. 50.000 tih Jugoslovena je živjelo u Vojvodini, 8.000 ih je živjelo samo u Subotici, u Beogradu ih je živjelo 22.000. One su se uglavnom utopili ka manjinskim zajednicama i jedini motiv koji je bio da se ne dozvoli priznanje, da je jezik bio taj problem, je što su se manjinske zajednice borile za te glasove i za to pripadništvo tih Jugoslovena koji su kasnije pripadali ili Hrvatskoj najčešće ili ovim manjinama koje su pripadale tom jezičkom korpusu. I to je jedan od tih primjera koji su prosto bili vrlo izraženi. Drugo, insistira se i na tome da postoje višestruki identitet i on je povezan s ovim primjerom koji sam malo preobjasnio. To je da također identiteti i jezici nisu tvrdo zaposleni na našoj ličnosti. Postoje ljudi iz čovječnih brakova, postoje ljudi koji su prosto živjeli na takav način da su prihvatili identitete ili jezike mnogih prosto grupa etničkih sa kojima su živjeli. Ja sam tu skoro napisao neku knjigu i govorio sam o primjeru jezičke konstrukcije u Belom Blatu, gde vi danas kad uđete u neku prodavnicu da vidite starije ljude koji govore, dok njih trojica, četvorica, oni će govoriti na takvom nekom gemištu jezika, da ćete tražiti, neko će pitati na rumunskom, ovaj će mu odgovarati na mađarskom, treći će se priključiti na srpskom, pa će se sve to izmešati i svi se razume. E sada, kako ćete to zaštititi kroz zakon o slobodnoj upotrebi jezika i pisma? Ja bih to voleo da vidim ovako kako je postavljeno, kako će se to kako se to može zaštititi, to bogatstvo. To je jezičko bogatstvo, to je ono što kad govorimo o toj teorijskoj interkulturalnoj razmeni koju imamo, mi smo imali da smo je uništili. Tako da je to nešto što je u prilog tome, to je još sad sljedeća ta komponenta koja govori o društvenoj dimenziji jezika, odnosno da pristup svim jezicima mora biti ravnopravan, ali ne ravnopravan tako da su svi u istom položaju, ne, nego su neki jezici, zbog toga što su manje ravnopravni, zaslužuju veći obim zaštite. I po pravilu to su oni jezici kod nacionalnih manjina koje su malobrojne ili koje su zbog nekog kulturne uskraćenosti ili udaljenosti od matičnih država i identitetski i jezički ugroženi. I tu ću sad govoriti vrlo kratko o primjeru cincara u Srbiji, koji su također od države zatražili, znači cincari žive u značajnom broju u dve beogradske opštine, na Vračaru i u Starom gradu, a značajan broj je 243 pripadnika. I udružili su se u njihovo udruženje Munjinu i hoće upravo da ne trebaju službenu upotrebu jezika, ne trebaju obrazovanje, ali im treba da mogu taj jezik da neguju, da imaju neke napise nad kućama, a te kuće nisu baš tako ih malo. Vi kad prođete beogradskom ulicama, svaka druga kuća je cincarska, pa zaslužuje tu i neki natpis da budi na cincarskom ili vlaškom ili već jezikom koji niko ne govori, koji je davno zaboravljen. I postavili su pred državu zahtev da im prizna identitet. Oni su rekli da može, ali morate da napravite nacionalni savjet. Znači, da bi vam identitet bio priznat, morate da napravite manjinsku samoupravu. Cincari su i to uradili, onda su rekli, pa ne može, nema vas 300 punoletnih za formiranje biračkog spiska da bi vam mi priznali to pravo.
vođen je postupak, kasacioni sud je rekao, upravni sud je rekao da ne može biti malobrojnost razlog zbog kojeg se odbija da se neko prizna identitet. Slično je dao jedan mišljenje iz Zaštitnika građana i mislili smo da će se to nekako rešiti. Međutim, nije se rešilo zbog toga što je Viši sud naložio da se ta odluka poništi, zbog toga što je kasacioni sud ušao u meritum i nije cenio postupak što mu je nadležnost, nego se usudio da uđe u meritum šta je zaštita, šta je suštinski bitno za zaštitu identiteta, odnosno rekao je da malobrojnost jeste veća potreba za priznavanje identiteta i omogućavanje da se ta prava i priznaju. Danas Cincani nemaju svoju manjinsku samoupravu, nemaju sredstva da neguju svoj identitet i da sačuvaju svoj jezik. To su posledice takve politike. Sljedeća stvar koja ću isto kratko nešto reći, to je da Okvirna konvencija u mnogim svojim članovima, a pogotovo kada je jezička prava, kada su u pitanju, govori o toleranciji, međukulturnom dijalogu i nediskriminaciji. Tu se insistira da društva promovišu različitost i interkulturalni dijalog, da postiču kontakte između različitih društvenih grupa. I ono što se naglašava i što se državama preporučuje, to je da neguju više jezičnost. A ta više jezičnost znači da treba da se obezbedi integracija nacionalnih manjina na taj način što će pripadnici nacionalnih manjina s jedne strane negovati svoj jezički i kulturni identitet, a s druge strane govoriti i jezik većine kako bi se obezbedila ta integracija i preporučuje se da pripadnici većinske naroda ili većinskih grupa uče jezike nacionalnih manjina kako bi se napravio taj interkulturalni prostor. Sada, neke države su to i uspjele da urade, većina nije, ali u Srbiji je napravljena jedna prosto nonsens. Znači, kad pogledate da li je taj član, ovo što sam malo pregovorio, ispunjen ili nije, jeste, promjenom zakona jeste, šta je posljedica? Da li se ispunjava, ne ispunjava se? U uredbi o finansiranju manjinske samouprave, odnosno nacionalnih savjeta, svaka nacionalni savjet koji ima predškolsko, osnovnoškolsko ili srednjoškolsko odeljenje na jeziku nacionalne manjine dobije 20 bodova. I na tih 20 bodova dobija određena sredstva. Ko ima više jezično dobije 10. I dobije manje pare. Svaki nacionalni savjet koji ima dnevne novine, ima samo jedne dnevne novine, na svom jeziku dobija 50 bodova. Ukoliko ima više jezične dnevne novine, dobija 10 bodova. Slično je tako i za dvonedeljnike, za svu periodiku i tako dalje. Tako da se ne da se ovaj duh Okvirne konvencije koji insistira na više jezičnosti, na interkulturalnosti, ne promoviše, nego se promovišu nacionalizmi u manjinskim jezicima i naravno s druge strane u većinskoj kulturi. I možda još da spomenem, pošto sam potrošio vreme, da ono što je jako važno, to je da se manjinski jezici, da Okvirna konvencija insistira, ne mogu odvajati od ukupne jezičke i kulturne politike i da ne mogu biti marginalizovani ili odvojeni deo takve politike, nego da moraju u sklopu ukupne te politike zajedno sa jezikom koji govori većina, da budu deo jedinstvenog kulturnog prostora. Sada to je opet na našim primjerima jako teško, jer o tome gospodin Ristić zna više nego ja kada je u pitanju strategija kulturnog razvoja, koja je
negde pokušala da pomiri ta dva primjera i onda kaže u prvom da je zaštita srpske kulture, jezika i tako dalje osnovni, pa onda i odmah posle toga jezika nacionalnih manjina, jezika, kulture i tako dalje, a onda to dovodi u koncept 6 ili 7 principa na kojima se zasniva taj identitet, pa se predominantno u 6 ili 5 ili 6 takvih insistira na vizantijskom nasleđu, na pravoslavlju, na herojskoj prošlosti, zasnovana na kosovskom mitu i tako dalje. I samo negde tamo u nekim delovima i na tom negde nekom kontekstu koji je otvorenosti, koji podrazumeva i uključivanje. Jako je teško insistirati na tradiciji i onda pokušati različite druge tradicije. Jer su neke tradicije suprotstavljene koje žive u Srbiji upravo u tom kontekstu. Jako je teško onda napraviti to integrativno, interkulturalno društvo. To je negde gde prosto, meni se, ne mogu da kažem da mi se ne dopada u celini ta strategija kulturnog, taj racet u stvari, strategija kulturnog razvoja. Ali on nije održiv. On nije održiv ukoliko hoćemo da kažemo da ovih 17% ili 13% nacionalnih manjina, kako to grubo zvučilo kad kažem 50%, ali sve te brojne zajednice hoćemo da budu zaista integralni deo, da živimo u stabilnom društvu, u jednom društvu koje je prosperitetno, onda tu nešto u toj strategiji ne valja. Ja ću ovde sada da stanem, i onda sam inače pripremio još nekoliko primjera koji govore o numeričkim pragovima i o tome kako su pripadnici nekih nacionalnih manjina diskriminisani i kako neki jezici koji su vrlo bliski, koji su u suštini iz istog jezičkog i lingvističkog prostora, su napravili ogroman galimatijas u društvenom kontekstu i prostoru iz kojeg teško izlazimo upravo zbog toga što smo pogrešno shvatili da jezik znači i naciju. To prosto nije tako. Mnoge veći, stariji, ne možda stariji narodi, ali starije demokratije u kojima žive različiti narodi, žive u više država, govore istim jezikom i to nije prepreka njihovom nacionalnom i etničkom identitetu. Tako da o tome možemo razgovarati ako budete imali pitanja, a sad ću da prekinem i da dam reč. Sad vi ćete dati reč, gospodinu Ristiću. Hvala vam, gospodine Bašiću. Čini mi se da smo samo zagrebali, vidjeli smo koliko je u stvari ovo odnos jezika i identiteta predstavlja složenu i višeslojnu temu. U stvari sam taj pojam identiteta je višestruk, etnički, nacionalni, jezički, kulturni, teritorijalni identitet, postoji mnogo vrsta identiteta i gospodin Bašić je pomenuo Ranka Bugarskog koji je dosta pisao na tu temu, a ja ću samo izdvojiti da je razlikovao jezički identitet i identitet jezika. Pa pod jezičkim identitetom je definisao to kao jezičku komponentu nečijeg kolektivnog ili individualnog identiteta, a identitet jezika tiče se samog jezika. Znači, tu je reč o identitetu u jeziku. Međutim, ono što je nesporno jeste da su jezik i pismo da predstavljaju nematerijalno kulturno nasleđe. Ja ću zamoliti gospodina Dejana Ristića da nam kaže nešto o jeziku i pismu kao deo kulturnog nasleđa i identiteta, a možda nešto i o kulturnim politikama, s obzirom da je gospodin Ristić jedno vreme proveo u Ministarstvu kulture na mjestu državnog sekretara. Gospodine Ristiću, izvolite. Hvala lepo. Dobro večer i sa moje strane i potaknut ovim inspirativnim izlaganjem gospodina Bašića, koje je na kraju završilo baš u kulturi, kao da smo se dogovarali. Dotakao bih se takođe i ovog primjera strategije razvoja kulture, odnosno nacrta strategije razvoja kulture. Srbija tek od 2009. godine ima zakon o kulturi. Strategiju razvoja kulture, nažalost, još uvek nemamo kao zvaničan dokument, treba da usvoji Narodna skupština Republike Srbije i to jeste dosta indikativno, imajući u vidu da Srbija raspolaže velikim brojem različitih strateških dokumenta u različitim oblastima, ali da je jedan od najznačajnijih dokumenta ili jedna od najznačajnijih oblasti nema svoj strateški dokument, odnosno nema jednu dobru analizu aktualnog stanja i nema dokument koji bi ukazao na određene vizije, odnosno mehanizme realizacije ostvarivanja
ciljeva oko kojih smo manje više svi saglasni ili bi trebalo da budemo saglasni. Ovaj deo nacrta strategije na koji se gospodin Bašić sa pravom osvrnuo, koji govori o tim komponentama, odnosno karakteristikama, moram da priznam da je sve nas iznenadio, posebno ta karakterologija kulture i vizantijska, i praistorijska, i evropska, i kontaktna, i dakle, jedan potpuno galimatijas gde se vidi da se izgubila osnovna nit i da jednostavno ljudi koji su radili taj tekst za početak očigledno nisu bili dovoljno kompetentni ili nisu imali dovoljno vremena i nisu bili u mogućnosti da uđu u dubinu problema kada je u pitanju jezik, pismo i pitanje identiteta. I kada govorimo o jeziku i pismu i nacionalnih manjina i onoga što nisu nacionalne manjine, jezik i pismo spadaju u kategoriju kulturnog nasleđa. I pokušat ću sada da vas provedem u posmatranje ovog fenomena iz jednog drugog ugla, možda nešto relaksiranijeg, ali opet, sa druge strane, čini mi se vrlo zanimljivog i vrlo dinamičnog. Dakle, kulturno nasleđe postoji u 3 pojavna oblika: nematerijalno, pokretno i nepokretno. Najmlađa kategorija kulturnog nasleđa, od pre svega nekoliko decenije, jeste nematerijalno kulturno nasleđe i mislim da ćemo se saglasiti da su jezik i pismo među prvima na spisku elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa, ne samo kod nas, već u svim drugim zemljama i naravno u okviru UNESCO koji raspolaže sa one 3 reprezentativne liste svetskog kulturnog nasleđa: nepokretnog, pokretnog i odnedavno nematerijalnog nasleđa. Kada govorimo o jeziku i pismu, i sada iz ugla istoričara, onda treba naglasiti da su i jezik i pismo promenljivi, da su vrlo živi, da su neuhvatljivi, zato spadaju u segment nematerijalnog kulturnog nasleđa, pismo donekle i u segment pokretnog kulturnog nasleđa kroz njegovu manifestaciju u smislu rukopisa, štampanih knjiga, odnosno nosača teksta, elektronskih nosača teksta, sada već u 21. veku, ali je činjenica da ukoliko posmatramo jezik i pismo u kontekstu identiteta i u kontekstu kulturnog nasleđa, onda primećujemo brojne mene, primećujemo brojne promene, brojna proživanja, lepa proživanja, koja su uslovljena istorijom, religijskim proživanjima, kulturološkim proživanjima, različitim istorijskim procesima koji su se odvijali na određenom podneblju. Daću jedan primer. Kada govorimo o identitetima, recimo Srba i Hrvata, jedna od karakteristika gde se mi međusobno prepoznamo, to je što mi koristimo reč 1000, dok Hrvati koriste reč 1000. Srbi su do kraja 19. veka koristili reč 1000 isključivo, a onda su ga pozanili Hrvati, a mi smo preuzeli bugarsko 1000. I sada faktički, koristeći bugarsko 1000, kome smo dodali H, dolazimo u situaciju da se gložimo sa svojim prvim susedima i u okviru naše zemlje, a i regionalno posmatrano, bilateralno oko toga čiji je jezik, ko koristi tuđe reči, ko koristi tuđi jezik, ili svi govorimo zajednički jezik, što bi rekao već pomenuti profesor bugarski, ne samo on. Zašto su jezik i pismo s jedne strane izuzetno važni, izuzetno dragoceni, zašto predstavljaju bogatstvo, a ne prepreku? Pokušao bih da vam dam nekoliko primjera u istorijskom kontekstu, ali primenjeno na savremeni period. Dakle, nije nužno da jezik bude povezan sa etničkom ili bilo drugom pripadnošću. Imamo čitav niz primjera država i nacija koje ne koriste svoj jezik, već koriste jezik koji je u nekom trenutku darovan, nametnut na različite načine. Dajem primjer Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, Amerikanci koriste engleski jezik i nemaju problem sa sopstvenim identitetom, kada kažu da su građani Sjedinjenih Država, da su Amerikanci po svojoj pripadnosti, ali da koriste engleski jezik. Čitava Latinska Amerika koristi španski ili portugalski. Dakle, to su sve, i cela Severna i Južna Amerika faktički, kada pogledate i Kanadu gde se koristi engleski i francuski, svi koriste kolonizatorski jezik. Dakle, to nisu autohtoni jezici, to su jezici koji su nametnuti od strane nas, Evropljana, u periodu kolonizacije.
Slično je sa Australijom, slično je sa nekim drugim državama koje su u prethodnim periodima bile kolonije gdje se još uvek pored maternjeg jezika još uvek održava zvanična upotreba engleskog ili francuskog jezika, španskog ili portugalskog. Kada govorimo o nekim evropskim primjerima, i ovde relativno blizu nas, Austrijanci imaju izuzetno snažan osjećaj za sopstveni identitet, ali govore nemački, zato što austrijski jednostavno ne postoji. Niti su ikad pokušali da stvore austrijski jezik. Švajcarci govore sve samo ne švajcarski. Govore francuski, govore italijanski, govore nemački, govore retoromanski, ali švajcarski ne postoji. Belgijanci opet, francuski i flamanski. Dakle, ima puno primjera koji nam pokazuju da jezik nije nužno komponenta našeg identiteta. Može da bude, ali ne mora. Sa druge strane, kada govorimo o pismima kroz istoriju, odnosno o pismu kao fenomenu kroz istoriju, postoje slučajevi u našem neposrednom okruženju da su pojedini narodi u jednom trenutku odbacili svoje autohtono pismo i počeli da koriste drugo pismo koje njima do tada nije bilo svojstveno ili nije postojalo na njihovoj teritoriji. To je tako recimo slučaj sa Rumunima koji su u 19. veku sa ćirilice prešli na latinicu ili sa Turcima koji su sa orijentalnog pisma prešli na latinicu. Dakle, istorijski posmatrano postoje dva ugla ili dve vizure posmatranja jezika i pisma i u kontekstu kulturnog nasleđa i u kontekstu istorijskog razvoja, a onda primenjeno na našu svakodnevicu. S jedne strane, jezik i pismo možemo doživljavati kao prepreku. Ne razumemo se, ne koristimo isto pismo, ne koristimo isti jezik. Sa druge strane, jezik i pismo predstavljaju jedan neverovatan most, jedno neverovatno bogatstvo, koje upravo oplemenjuje i obogaćuje ne samo lokalnu zajednicu, porodicu, čitavu jednu naciju, odnosno čitavu jednu državu. To je sada pitanje izbora. I ima jedna lepa situacija na indonežanskom grbu, bogati u različitostima. Oni koriste više od 100 jezika. Neki su u zvaničnoj upotrebi, neki nisu, ali su svi u određenoj meri zaštićeni prema međunarodnim konvencijama, nacionalnim zakonima, ali su oni imajući u vidu da u Indoneziji postoji čitav niz etničkih grupa, oni su mahom muslimani, ali ne isključivo, i veliki broj jezika u zvaničnoj upotrebi. Oni su kao jedna mlada država, kao jedna mlada demokratija stavili kao svoj vrednostni sistem ili kao svoje vrednostno opredeljenje tu devizu na svoj grb, bogati u različitosti. Oni su se opredelili da, pored ostalog, jezike i pisma, različite jezike i pisma, doživljavaju kao nešto što ih obogaćuje, nešto što ih međusobno povezuje u jednoj multikulturalnoj, multikonfesionalnoj, multilingvističkoj sredini kakva je Indonezija. Ukoliko bismo probali da transponujemo to na primer Srbije danas, Srbija jeste pre svega država svih njenih građana, a sa druge strane je jedan neverovatan rasadnik fantastičnog kulturnog nasleđa, nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog, koje može samo da doprinese i demokratičnosti društva i razvoju društva u različitim aspektima. A nikako čini mi se da nas koči u tome da se bolje razumemo i da bolje komuniciramo. I na kraju krajeva, ukoliko posmatramo taj odnos većinskog i manjinskog u različitim momentima ili u različitim prilikama, dolazimo do zaključka da stvari mogu da budu vrlo relativne. Da se malo našalim, daću svoj lični primjer. Meni su druga Arapkinja i mahom sa ćerkama govori na francuskom i na arapskom, posebno kad hoće nešto da se one dogovore mimo mene. Tako da sam ja u sred Beograda etnička manjina, verska manjina, rodna manjina, istovremeno, pošto živim sa 3 dame, i to fino funkcioniše. Kad smo svi normalni, lepo koristimo neki jezik koji tata razume, kada se devojke okupljaju i kada imaju neke svoje tajne planove za koje tata ne sme da zna, onda se prelazi na arapski ili na francuski i tačno znam da pravi neki plan i da nešto muži. Dakle, istovremeno možete da budete pripadnik većinskog naroda ili većinske konfesije ili većinske jezičke grupe, a da sa druge strane opet u jednoj manjoj sredini ili u porodici budete potpuna manjina. Stvar je vizure, stvar je otvorenosti,
stvar je stepena obrazovanja. U našem konkretnom slučaju mi smo puno vremena proveli razgovarajući i shvatili da bismo uskratili našu decu. Ukoliko bismo se opredelili za jedan jezik, ukoliko bismo se opredelili za jednu veroispovest, za jedan korpus običaja, za jedno pismo. I tu mi je puno pomogao profesor Bugarski. Sa njim sam vodio nekoliko razgovora kako da dođemo dotle da deca govore maternje jezike i tate i mame. I onda je rekao, mama na svom maternjem, tata na svom maternjem od rođenja i deca će to usvojiti i zaista su usvojili i bez problema su rečenice prelaze sa jednog jezika na drugi. Na svom primjeru mogu da posvjedočim koliko je jezik dragocen, koliko je jezička različitost dragocena, koliko nas obogaćuje, koliko, naravno, upotrebe različitih pisama također obogaćuju sve nas. I sa druge strane, ono što, opet pokušavajući da na neki način zatvorim taj krug i da se držim ovog mog zadatka koji sam dobio, a to su jezik, pismo u kontekstu kulturnog nasleđa i identiteta. Znate, ako pogledamo, mi se ovdje trenutno nalazimo u spomeniku kulture, u prelepom objektu s kraja 18. veka, kako smo čuli od naših domaćina. Sa druge strane, svi smo istovremeno, svakodnevno, i tvorci i čuvari kulturnog nasleđa. Tvorci u kontekstu toga da kada se okrenete po svom domu, to je porodična biblioteka, bez obzira koliko ona ima knjiga, koju nasleđujemo od svojih predaka, pa se trudimo da i mi obogatimo. Tu su neki dragi predmeti koje nasleđujemo od svojih baka, deka, roditelja, koje čuvamo, prenosimo svoje deci, pa pokušavamo i mi da dodamo nešto tu. Tu su stari fotoalbumi koji svedoče o našim precima. Dakle, to je sve kulturno nasleđe. I mi smo tu i tvorci i čuvari. Tvorci u smislu što dodajemo, a čuvari u smislu što predajemo našoj deci. Isto i sa jezikom i sa pismom. Bez obzira koliko, i gospodin Pašnić je tu dao nekoliko zaista divnih primjera, bez obzira kolika je brojnost pripadnika jedne nacionalne manjine, da li se tu radi o desetinama hiljada ili se radi o par stotina svega, u pitanju je jedno nevjerovatno bogatstvo koje sada mi kao pripadnici većinskog naroda, konkretno u Republici Srbiji, treba da negujemo i na tome treba da insistiramo. Upravo na toj različitosti koja nas obogaćuje, na toj prilici da upoznajemo jedni druge, da upoznajemo sopstvene običaje, sopstvene jezike, sopstvena pisma i da shvatimo u stvari koliko kroz istoriju pa sve do danas mi u stvari razmenjujemo sve vreme. Razmenjujemo, uzajmljujemo jedni od drugih, darujemo jedni drugima i često nismo ni svesni koliko su naše kulture, naše prakse isprepletane i koliko je teško napraviti i nepotrebno pre svega napraviti bilo kakvu distancu i napraviti bilo kakav rez i reći ovo pripada ovoj naciji kada je jezik u pitanju ili pismo, ovo pripada nekoj drugoj naciji. Dakle, čini mi se da je kulturno nasleđe u celokupnom svom korpusu, ponavljam, i nematerijalno, i pokretno, i nepokretno, nešto što predstavlja neverovatno bogatstvo. Na kraju krajeva, podsjetit ću vas i na jednu činjenicu. Mi kao ljudska vrsta raspolažemo različitim vrstama resursa. I svi su prirodni, i svi su limitirani. Neki smo već iskoristili. Za neki nam stručnjaci govore da su pri kraju. Jedini resurs koji nam stoji na raspolaganju, koji nije prirodni i koji je nelimitirani, jeste kulturno nasleđe. Zato što je on posljedica kreativnog čina pojedinca, neke društvene grupe, nacije, vere, koga god. I kulturno nasleđe, a u tom kontekstu među najznačajnijim segmentima kulturnog nasleđa jesu upravo jezik i pismo, kao najranjiviji, najdinamičniji, najuzbudljiviji. Dakle, kulturno nasleđe je sa jedne strane beskrajan, nepresušan resurs, ukoliko se čuva i ukoliko se njime na pravi način upravlja, ali sa druge strane je neobnovljiv resurs. Zato što onog momenta kada dođe do nestajanja neke jedinice kulturnog nasleđa, kada dođe do uništavanja ili potiskivanja neke jedinice kulturnog nasleđa, ona se više nikada ne može obnoviti. Daću primjer, ukoliko dođe, imali smo primjer naše Narodne biblioteke Srbije koja je stradala 6. aprila 1941. Dakle, sve ono što je izgorelo ne može se nadoknaditi. Kuća se može obnoviti, ulica se može obnoviti, šta god, ali se kulturno nasleđe, ukoliko ga uništimo ili ukoliko ga potiskujemo,
sklanjamo iz svakodnevne upotrebe, faktički ne može obnoviti. To je pre svega prisutno u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa i pre svega prisutno u oblasti jezika i pisma. Zbog toga je nematerijalno kulturno nasleđe u posebnom fokusu ne samo UNESCO, već i velikog broja i evropskih i vanevropskih zemalja, zato što je na neki način neuhvatljivo. Ono je nematerijalno, ono je plod duha i sa druge strane manifestuje se retko, kada govorimo o jeziku, on kroz pismo, kada govorimo o drugim oblicima i pojavnim oblicima nematerijalnog kulturnog nasleđa, ono je isključivo kroz običaje, verovanje i različite prakse koje nisu materializovane. Stoga, dakle, čini mi se da sa jedne strane iz pravnog ugla, dakle ono što je obaveza država, ali s druge strane iz ugla nas običnih građana, ta svest o značaju kulturnog nasleđa, svest o značaju jezika i pisma, o njihovom prožimanju, o njihovom dijalogu, istorijskom dijalogu, čini mi se da treba da nas vodi ka tome da učimo jedni od drugih, da razmenjujemo i da u tome budemo nesebični. Da jednostavno uspostavimo jednu atmosferu gde ćemo zaista izbrisati tu razliku između takozvanih većinskih i takozvanih manjinskih jezika, većinskih pisama i manjinskih pisama, gde ćemo jednostavno shvatiti da je to neverovatno bogatstvo koje nas konkretno oplemenjuje, čini bogatijima i omogućava nam da više znamo, bolje sagledavamo, bolje vrednujemo, bolje procenjujemo i da prepoznamo znake sopstvenog vremena, kako bismo znali kuda idemo, u kom pravcu posmatramo događaje, kako ih analiziramo i gde ćemo na kraju jednog dana završiti i šta ćemo jednog dana ostaviti svojoj deci, svojim unucima, odnosno generacijama koje idu iza nas. U tom kontekstu, kažem, mislim da sa jedne strane pravni okvir, koji je izuzetno važan u svakom uređenom demokratskom društvu, ali sa druge strane svest, koja se stiče kroz porodicu, koja se stiče kroz obrazovni sistem, koja se stiče, naravno, kroz sredstva javnog informisanja, ili ipak živimo u 21. veku. I ta privrženost komunikaciji, dijalogu, međusobnom proživanju i zajedničkom suživotu samo može da doprinese da zaštitimo jezike, da zaštitimo pisma i da naravno pratimo njihov razvoj kroz istoriju i da pratimo njihov razvoj u sadašnjem trenutku. I gospodin Bašić je pomenuo čitav niz novih reči u našem jeziku. Ne mogu da kažem srpskom ili ne znam kako da ga nazovem, budući da jezik kojim se koriste ga i građani u Republici Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, nisam pristalica političkih jezika, ipak se bavim naukom, a ne politikom, tako da zato govorim naš jezik kako god da se on zove. Zajednički. Zajednički. Svakako je zajednički. I svi naši jezici jesu zajednički zato što su toliko isprepletani. To je jedan divan mozaik sa puno božanstvenih kockica i samo je na nama da li ćemo da ga posmatramo u celini i da shvatimo tu, da doživimo tu lepotu ili ćemo ga posmatrati segmentarno, tražiti onu našu kockicu, tom mozaiku i faktički uskratiti sebe za lepotu, za jedno neverovatno bogatstvo i uskratiti sebe za ogroman korpus znanja i veština koje inače ne bismo mogli ni da uočimo, a ni da ovladamo njima ukoliko bismo posmatrali strogo u nekim našim uskim okvirima. Tako da vas pozivam na neki način da jezik i pismo ne doživljavate samo kao instrument za komunikaciju, ono što bazično jeste, takođe istovremeno kao izuzetno vredan, beskrajno vredan segment našeg zajedničkog kulturnog nasleđa, identiteta, koji treba da čuvamo, naravno i da obogaćujemo u periodu koji je pred nama. Hvala vam. Hvala gospodine Ristiću, hvala vam što ste večerašnju temu uvodili iz jednog drugog ugla, iz ugla jezika i pisma kao nematerijalnog kulturnog nasleđa. Videli smo da je gospodin Bašić nam dao jedan pregled i način na koji treba čitati propise koji se odnose na zaštitu jezika nacionalnih manjina.
A sada ćemo čuti nešto o problemima i izazovima sa kojima se suočavaju nacionalne manjine u očuvanju kulturnog identiteta, jezika i pisma. O tome će nam govoriti gospodin Milan First, Češki predstavnik Beograd. Gospodine First, izvolite. Hvala. Hvala vam na reči i još jednom dobro večer svima. Profesor Bašić je dobro podsjetio da se zaštita jezika ne ograničava na njegovu službenu upotrebu, već da korišćenje se ne ograničava na njegovu službenu upotrebu. Naravno, tu imamo i aspekte, drugi aspekti koji su jako bitni za čuvanje jezika, to su prosto mogućnost njegovog učenja, mogućnost njegove upotrebe, prilika da se on čuje, ja bih tu posebno apostrofirao medije, ali bih tu negde obavezno spomenuo i svest o značaju upotrebe jezika za očuvanje identiteta, barem ovog jezičkog identiteta, i onda bih tu u stvari sebi napravio šlagvort za ipak priču o službenoj upotrebi o kojoj možda najbolje mogu da kažem, i to ne ovako teorijski, nego sa jednog aspekta prakse i sustava iz prakse. Tu bi se zakonom možemo reći da je naš zakonski okvir dosta dobar, u Republici Srbiji ja bi se ograničio pre svega na njega. On mahom je vođen ovim međunarodnim konvencijama, ali tu je dr. Bašić već rekao, postoje određeni razlike, ali ja bih se ograničio na ovaj naš. Znači, pravni okvir je dobar, on je osvežen ove godine, čak 20. juna 2018. donekle je raširen. Omogućeno je da se uvede neki aspekti službene upotrebe jezika, da se uvedu na područja koje su manje od jedinica lokalne samouprave, što je bilo stavljeno van snage onim odlukama Ustavnog suda od pre nekoliko godina. Ali rekao bih da stvar malo se koči na praksi. Što se tiče znači, prava koje manjine imaju, odnosno, kako je ovdje već rečeno, pripadnici manjine, da budem precizan, imaju u korišćenju svog jezika, ono se mogu podeliti ja bih ih u stvari podelio na govorni i na pisani aspekt. Što se tiče govornog jezika, ne znam koliko da ulazim u detalje, pogotovo ovdje u Beloj Crkvi, koliko je to aktuelno i praksi primenljivo, ali svakako da bi organi jedinica lokalne samouprave, konkretno znači opština Bela Crkva i državni organi, njihove područne jedinice koje su osnovane za područje opštine Bela Crkva, trebalo da obezbede mogućnost obraćanja građana na svom jeziku u opštini Bela Crkva, kao što smo čuli, su službeno upotrebi mađarski, rumunski i češki jezik, i to je češki jedino u opštini Bela Crkva, dok mađarski i rumunski je u jednom znatnijem broju opština u Vojvodini. Znači, državni organi, njihove ispostave bi trebalo da omoguće obraćanje građana usmeno, znači na svom jeziku. To je praktično obaveza koja postoji u cijeloj Republici Srbiji. Pripadnici manjine da bi bili, ispravićemo govornici i drugi kasnije, ako sam ih pogrešio, ali da bi pripadnici manjine bili ravnopravni sa većinskim narodom, oni praktično to pravo imaju bilo gde u Republici Srbiji, ali koliko sam upoznat, to se ne koristi. Ali ovdje postoji još jedno pravo, to je samo vođenje postupka, prvostepenog postupka na jeziku pripadnika manjine. To se odnosi kako na upravni, tako i na sudski postupak pod određenim uslovima. Sudski postupak pod uslovima da je on jednostrani ili da obe strane koriste isti manjinski jezik. Ono što je mnogo zanimljivije, odnosno po moje proceni ostvarljivije ovde u opštini Bela Crkva, to je ovaj pisani aspekt korišćenja jezika i to ona njegov javni segment, to je praktično obaveza isticanja svih mogućih obaveštenja, imena firmi, tabli sa nazivima naseljenih mesta i tabli sa nazivima ulica i prosto svih drugih toponima na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi. Ovde, kao što znate, su manje više Belocrkvanci, to jeste nekim mestima ispoštovano, nekim mestima, ali ako se ne varam, to se svodi na nekih 6 institucija na kojima postoje table četvorojezične i na određeni broj naseljenih mesta gde su saobraćajni znakovi na ulazku i na izlasku višejezični. Evo sad gledamo sliku ulazku u Češko selo, napisano je Češko selo ćirilicom i Češko selo latinicom. To otvara još jedno pitanje, dakle, da, srpski jezik ćirilično pismo je u službenoj upotrebi u opštini Bela Crkva. To otvara pitanje naziva, tradicionalnih naziva na manjinskim jezicima.
Za razliku od Rumuna i Mađara čiji nacionalni savjeti su doneli ovakve odluke, za Mađara mogu priznam da ne znam kada, ali 2006. su to uradili Rumuni. Češki nacionalni savjet nije donio tu odluku, zakonski rok od 6 mjeseci koji je nacionalni savjet imao, nakon čega to treba da preuzme ministarstvo, je prošao i u onom mandatu i u sad ovom mandatu, nakon usvajanja novog zakona, ali država to nije tada uradila, vidjet ćemo da li će sada to uraditi ili kako će se to razvijeti. Znači, tu imamo još jedan taj aspekt, još jedan aspekt problema, a to je samo utvrđivanje tih tradicionalnih naziva. Ali svakako postoji i drugi, prosto ne može se reći da je samo to problem, pošto ni na kakvoj način nisu upotrebljeni češki nazivi na mnogo mesta. Još jedno pravo koje je definitivno jezičko pravo, koje ne potpada u službenu upotrebu jezika i pisma, je pravo na upotrebu ličnog imena. Sa tim možda čak imam i više iskustva, s obzirom da, kao što znate, ja ne živim u opštini Bratislava gde je češka službena upotrebi, već u Beogradu. I tu se svakodnevno, mogu da govorim iz ličnog iskustva, možda to i najbolje, suočavam sa problemima pri upotrebi mog imena. Ja sam iskreno jedini pripadnik češke manjine koga ja barem poznajem, koji zaista ima upisano svoje ime u ličnu kartu i u sva druga dokumenta koje se trudim, ali to je jedan sticaj srećnih okolnosti, zato što je moje ime na češkom jeziku u skladu sa češkim propisom se u stvari piše pomoću nemačkih znakova. U stvari, drugi pripadnici češke manjine ne bi mogli da iskoriste to pravo, iako ga formalno imaju, zato što softver koji je napravljen za lične karte ne podržava upotrebu čeških znakova. Tu je, dakle, pitanje ženskog oblika prezimena. To je praktično pitanje koje se odnosi na sve slovenske jezike koji imaju tu varijantu ova na kraju ili neku drugu varijantu gde se muški oblik prezimena razlikuje od ženskog oblika. Kod nas je to problem zbog što ćemo vjerojatno dopuniti tačno kog zakona, ako se ne vodi zakonom o porodici ili matičnim knjigama koji govori da deca moraju da imaju isto prezime i onda se to u nekim slučajima tumači kao različito prezime i onda se onemogućava pripadnicima manjine da to iskoriste, da prosto žensko dete ima taj nastavak, a da muško nema. Sad je to naravno, može se naći gomila primera i ovakvih i onakvih, ali situacija nije idealna jer prosto hoće da se u našoj zemlji da se nateže sa državnom upravom u trenutku kad su mu rođena deca, da se izbori za to da mu ime bude onako kako bi trebalo u skladu sa njegovim pravopisom. Tu bih mogao da spomenem još jednu zanimljivu situaciju, odnosno primere iz prakse gde su imena pripadnika naše zajednice često prilagođena onom nekom opštijem onako kako bi trebalo da zvuče, pa tako Jozef nekad završi upisan kao Joždi, kao Josip ili kako da... Jožef i Jozef, jeste. Ima tu prosto različitih varijanta, to je prosto još jedna situacija sad, da li je kum bio pijan ili nije, ali prosto završi se tako i čovjek nosi to ime ceo život. Mi u zajednici znamo da je to u suštini verovatno Jozef, je bila namera, ali prosto to je još jedna posledica. Meni je bio zanimljiv jedan slučaj koji sam čitao iz prakse upravo Zaštitnika građana, a to je kada se obratilo, bi ga ovde želeo istaći, da bih ilustrovao kolike su u stvari obaveze pa i prava građana, kolike su obaveze državnih organa i prava građana. A to je slučaj bio kada se Mađarica u Beogradu obratila opštini na koje je rođeno njeno dete, tražeći da se ime njenog deteta u matičnu knjigu upiše na njenom mađarskom jeziku, odnosno jeziku njenog deteta. I oni su iz opštine tražili da im dostavi neki dokument u kome se vidi kako se to ime piše na mađarskom jeziku, jer oni to ne znaju. I ona nije imala te dokumente, nije imala ni za sebe, pošto ona nije koristila na mađarskom jeziku, nije imala ni za svoje roditelje i oni su je odbili. Međutim, obratila se ombudsmanu i ombudsman je donao zaključak da ukoliko prosto nema tih dokumenta, da je opština dužna da angažuje sudskog tumača koji će razjasniti kako se to upisuje o svom trošku i upisati, prosto ispoštovati to pravo pripadnika manjine. To
tom smislu mi je zanimljiva jedna informacija koju sam juče sticam okolnosti saznao, jer sam ja i sudski tumač za češki jezik, a sam okolnosti mi ukraden pečat u ponedjeljak, pa sam ja zvao da se raspitam kako će se to rešavati u APV-u, koji mi je izdao pečat. Sad mislim da sam ja prvi koji je to ikada prijavio, što me dosta iznenadilo. Ali ono što bi bilo interesantnije je bilo da od ove godine je na insistiranje ministarstva se pečati, da su svi pečati koji su izdati na području Vojvodine isključivo na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Do sad je praksa bila, zakonski okvir je u ovoj oblasti vrlo neregulisan, očekuje se samo što nije izrado tog zakona, trebalo da bude prošle godine, trebalo da bude ove godine, očigledno neće biti. Ali praksa je bila takva da je ministarstvo koje je zaduženo za Srbiju bez Vojvodine izdavalo pečate jednojezično, srpski ćirilicom, poslednjih godina barem, dok je pokrajinski sekretarijat koji ima tu nadležnost za pokrajinu to izdavalo dvojezično na jeziku srpskom ćirilicom i na jeziku za koji je izdat jezik. Ja sam, u mom slučaju su mi izdali rešenje koje je bilo napisano pogrešno transkribovano moje prezime, a popis je potpisao je pokrajinski sekretar, ako se ne varam, Mikloš Njivaš, koji je bio potpisan, znači prvo, ako se ne varam, ćirilicom, a ispod toga je bio potpisan latinicom na mađarskom pismu, znači sa permutovanim prezivanim imenom. I onda sam se ja bunio, pa dobro, kad mi potpisuje Mađar koji je dobro napisao svoje ime, zašto niste ispoštovali moje ime, to smo nekako rešili i onda me gospođa zapamtila, tako da je juče znala ko zove. I ja sam insistirao na tome da se moje ime napiše i na mom jeziku. Tako da, na kraju, oni nisu imali neko rešenje, na kraju sam ja rešenje našao u tome da ja imam trojezični, odnosno 3 verzije na svom pečatu, a to je srpski ćirilicom, gde je moje ime transkribovano u skladu sa pravopisom srpskog jezika na First, češki jezik, gde je to nesporno, i latinicom, gde je moje ime napisano na češkom jeziku praktično. Sada kada budem menjao, verovatno ću morati da se zadovoljim sa češkim, pa će to biti materijal sa ombudsmana, vidjet ćemo da li je pokrajinskog ili republičkog. Tako da, ne znam da li da navodim još gomilu primjera prosto u praksi gde pri izvađenju, ne znam, vozačke dozvola u opštini, u policijskoj stanici gde prosto oni prvo ne znaju, pa se onda raspitaju, ali to opet zahteva bar 2 dolaska za razliku od nekog drugog ko nema ovo specifičnost. Meni je usled toga jasno da zašto se recimo u Beloj crkvi gde ima dosta čeka, zašto se ljudi vjerojatno iz tih pragmatičnih razloga opredeljuju da ne insistiraju na tom upisivanju, ali sa moje vizure to dovodi do postepenog gubitka ipak identiteta, jer ti specifični znakovi ipak nose neku glasovnu vrednost koja se onda gubi i onda ljudi generacijama više, da ne navodim sad prezimena, ali prosto nemaju, ne zovu se međusobno kada razgovaraju na češkom, se više ne zovu onako kako se to ime u stvari izgovara, nego onako kako se izgovara na srpskom jeziku. Tako da po meni to je jedan znak postepene asimilacije, a to mi ne bi trebali, nego upravo ovo što su moji govornici rekli, na tome upravo treba se inspirati, to je multilingualnost, to je jedno bogatstvo koje, mogu da kažem, mislim da svi ovde prisutni u stvari nosimo od kuće. To je neko dodatni jezik u odnosu na jezik sredine, koji će temelje u većoj ili maloj meri imamo od kuće, koje u većoj ili manjoj meri imamo mogućnost da usavršavamo kroz državni školski sistem ili kroz alternativno učenje. Ovdje u Beloj crkvi je barem za češki jezik prisutan učitelj iz Češke. Tako da, eto, prosto, mislim da treba to negovati. Možda je dobro za kraj da navedem jedan primjer na koji me je Andrej podsjetio, a to je da ja sam, kako je to rekao gospodin, ja sam Karel dok ne pređem Mostić, u Češkom selu, ja sam Karel, a kad pređem Mostić, onda sam Karel. Tako da mislim da to onako lepo ilustruje kakva je praksa. Ja vas ne bi više zadržavao, nadam se da će ovo preći u neku diskusiju, mislim da je bilo vrlo... Ja ću dati još jedan za primjer, potaknuto ovim vašim primjerima koje ste naveli.
moja supruga se preziva Buravi, u svim dokumentima je to transkribovano ćirilicom i to čitate Bouraoui, niko ne može da pročita. U najboljem slučaju, kad je prozivaju, recimo, u Domu zdravlja ili bilo gde, bude gospođa Bouu i onda se ona javni već zna da je to to. Jednom je bila gospođa Burgija, tu je bila mnogo ljuta, a na kraju je završila kao gospođa Bovari. Budući da je profesorka francuskog jezika i književnosti, onda je otišla do šaltera kad je prozvala službenici i rekla gospođa Bovari, i onda je tek poludela jer je shvatila da je postala književni junak, odnosno lik iz književnog romana i došla je kući sva besna. Znači, ide raspon od gospođe Burgije do gospođe Bovari i u svim dokumentima, bez obzira koliko mi insistirali da se makar ispiše latinično prezime. Ne postoji uredno, žao mi što to nisam poneo neki njen dokument, znači to je za neverovati kako izgleda, uredno je prebačeno na ćirilicu i kažem, to kada čitate, to naravno ništa ne znači, to je potpuno smešno, potpuno besmisleno, da stoji Bouraoui i onda se ljudi, naravno, koji nisu upućeni, ne znaju šta je to, najstrašnije muče da pročitaju, uključujući i matičarko na našem venčanju, napravo sam morao da napišem na velikom listu papira ćirilicom, transkribovano i držao sam ovako sve vremenom i skrenula pažnju da ona to nikako neće moći da pročita, čak je bilo u nekom trenutku bilo neprijatno. Tako da, eto, nažalost, brojni primjeri od kojih neki prerastaju u komiku i padać. Hvala vam, gospodine Firc, hvala gospodine Ristić na ovom dodatku. Ja bih sada otvorio deo koji se odnosi na pitanja i na komentare, pa vas pozivam sve koji imaju komentar i pitanje da slobodno se jave. Izvolite, gospodine. Ja sam Šovanek Anton, imam isti taj problem što ste vi sad ispričali. Naprimer, naše knjige u mom selu ovde u Kruščici, stariji ljudi koji su posle treće kolena, svi su upisani u knjige na mađarskom jeziku. Sad kad nam treba neki dokument, razumete, ne može da se snađemo. Ovaj u opštini što radi, kaže ja ne znam mađarski, ne mogu da vam uopšte to uradim, ako neki dokument treba. Međutim ima. Ja sam Šovanek, razumete, u Češkoj sam istraživo, to pokolenje nije bilo na tom prezimenu, razumete. Kad su došli naši stari iz Češke u Rumuniju, razumete, oni su tamo napisali Šovanec. Međutim, kako je došlo do toga da mi ovde imamo Šovanek? Ko je to tu nešto nije uradio dobro i tako imam, međutim, malo i od toga problema, razumete, poneki put u nečem, razumete, vadio sam svoje pokolenje, razumete, i tako da to sam teo, razumete, saznati do čega je to došlo. Hvala vam. Eto, čuli smo još jedan primer iz prakse. Da li još ima neki komentar? Gospodin Firc, izvolite. Ja imam komentar, mislim, pretpostavljam da je i vama i ostalima jasno da je Šovanek u stvari Schovanec. Što je od schovati se, sakriti se. Da. Sad je pitanje šta sad s time uraditi. Da, umro je ovde jedan Schovanec Anton, razumete, i oni, neke žene tamo su plakale. Kaže, jao, pa umro naš prijatelj. To je jedan udarac, razumete, umro je neki Anton, razumete, u Kruščici, mlađi čovek, razumete, znate onog Antona Visokog, ona plače isto, žena kaže, pa ti si živ, mene napijeti. Ja stao pa gledam ženu, razumete, zašto? Kaže, pa rekli su mi onaj Visoki Anton, kaže, tu što su prodavali na pijaci, kaže, umro, kaže. I to je jedan i udarac za ljude, razumete, tako. Dobro, to više vjerojatno pitanje Pa ponavljanja. jeste, ali kako to može da se ispravi? Vi možete da svoje ime tražite da se upiše na vašem, pretpostavljam, češkom jeziku, paralelno sa srpskim. Sve je pisano, ali naši stari
su na mađarskom upisani, koji su došli ovde, moj deda Jozef, razumete, na mađarskom, razumete. I onda sam ja išao, ima jedna u Kruščici, Mađarica, daj, molim, dođi da prevedeš ovo. I on kaže, ja to ne mogu da ispravim, mogu da ti dam samo onako kako piše to. To nema tu odgovora, to je prosto tako kako A znam, a zašto se to ne radi, nema može odgovora. da se uradi, morate da... Toliko godina prošlo i ne radi se. Znači, ovde se jako slabo kod nas radi. To bi trebalo država ili vlast ili neko da uradi, razumije. Hvala vam na pitanju, samo saslušamo gospodina Bašića da čujemo odgovor. To je lično pravo i to morate da promenite, znači ukoliko sad želite upisano je tako kako je upisano i matičan broj može dati samo kako je upisano. Sve ostalo morate da povedete u vanparničnom postupku, da promenite prezime ili ime i da ga upišete onako kako je to. Imam posao da promenim prezime i ime. To je jedini mogući način. Šta bi rekao moj kum? Jeste, ne da se smene. Hvala vam. Da li ima još neko komentar ili pitanje? Izvolite. Sad je prilika. Izvolite. Ja sam Milan Zabirović iz Pančeva, inače iz Matice Slovačke. Pa, mislim, mi Slovaci imaju isto taj problem u Pančevu, mogu da govorim samo, znači, u ime Slovaka iz Pančeva, zapravo iz Vojvodice, pošto, da kažemo, tamo je jedna enklava koja je prilično kompaktna, sad ih ima možda negde oko 700 na Vojvodici i možda jedno 600 u gradu. Vojvodica je inače mesta zajednica, predveze, da kažemo, Pančeva. Ja sam sad nešto drugo hteo da kažem. Hteo sam da kažem to da ovo što je bilo reči, mislim da je sad najveća odgovornost na nacionalnim savjetima. Sad je 4. novembra izbor za nacionalne savjete. Mislim da je pred njima veliki zadatak i ja tako nekako vidim, bar nekad je u pitanju slovačka nacionalna manjina, da je ovo krucijalni mandat. Šta oni sad budu radili za 4 godine, to će biti dobro ili loše po slovačku nacionalnu manjinu. Inače, mislim da je ono zlatno vreme za neke radikalne promene propušteno. To je bilo negde, da kažemo, i ranije, ali ajde od vremena nastanka nacionalnih savjeta, tamo negde 2000 i neke godine, znači unazad recimo nekih 12 godina. Mislim da je bilo sada 3 ili 4 mandata kako su nacionalni savjeti. Mislim da je sada propušteno dragoceno vreme kada je u pitanju slovačka nacionalna manjina, bojim se i za neke druge nacionalne manjine. I sad ću navesti konkretne primere zašto mislim da je propušteno. Mislim da kad su u pitanju ove neke, pod znacima navoda, veće nacionalne manjine kao što je Mađarska, Rumunska, Slovačka, ovde govorim najviše za Vojvodinu, da su izgubili, da kažemo, neku kritičnu masu. Znači, veliki broj Slovaka se seli u Slovačku, gde je, da kažemo, otvoren put. Mađari, zbog toga što imaju pravo na, ukoliko znaju svoj maternji jezik, imaju pravo na mađarski pasoš i ono odlaze. Baš pre neki dan je bio jedan okrugli sto u Pančevu, neka druga tema je bila, ali Janja Beč je baš, on je sociolog, je rekla kao da je, ne znam, preko vremena obnarodovana da izdati 100.000 pasoš mađarskih vlasti. Nisu svi tu Mađari, ima tu i Srba i drugih nacionalnosti, ali nek bude i 50.000 Mađara, znači to je već daleko manje. A inače znam i taj podatak da je na predprošle izbore za nacionalne savjete već bilo rečeno da je negdje oko 50.000 Mađara otišlo, a to je otprilike čitava, da kažemo, nacionalna manjina Slovaka, znači Slovaka ima u Vojvodini oko 50.000. Uglavnom, hoću da kažem to, da sad što budu radili nacionalni savjeti, uključujući i ovo, recimo, lična imena, prezimena, da je to primjer, ne baš u vezi sa tim imenima, prezimenima. Moja baka je rođena i umrla sa mađarskim imenom i prezimenom.
Rođena je 1910. dok je ovde bila mađarska vlast i umrla je, ja sam baš išao u gradsku upravu kao da podigne stutanicu, rekao sam ona nije Katalin, ona je Katarina. Ne, ona je tako upisana da nek tako ostane. Ja sam tada još bio mlad student i mislim da čak i tada nije bilo to tako precizno rešeno da, a i pošto žena umrla, onda nisam se skrio Madonna sutra gde je bila upisana kao Katarina, ali baš da kažemo u matičnoj knjizi, znači rođenih umrlih je, eto, sa mađarskim imenom predsjednika. Hvala vam, kada želi neko odgovoriti Još nešto dokumentarisao što sam u stvari mogu u svom izlaganju, a to je taj problem sa ličnim kartama, sa softverom koji ne omogućava upis, istovremeni upis slova iz dva različita domena. Možda sad nije jasno što sam rekao, ali recimo kada se Jovana Petrović uda za pripadnika manjine koji ima neko specifično slovo u svom imenu, to nije moguće upisati u ličnu kartu. Ovde je naš domaćin koji mora da ode, Miki Mihajlović DDO, ako se ne varam, on ima tu i neki specifičan znak nemački, tako da on ne može da upise i Mihajlović i to svoje nemačko. Tako da to je još jedan problem. A ovo, kao što ste vi dobro napomenuli, to u stvari treba da bude deo mog odgovora udruženja, ali pre svega i nacionalni savjet i treba da, naravno da je to vaše lično pravo i da vi morate da ga ostvarite, ali tu možda bi trebalo da potražite i da dobijete određenu pomoć. Verovatno u tom pravnom aspektu i u domenu znanja kako to uraditi. Hvala. Da li još neko želi da komentariše ili da postavi pitanje? Izvolite. Gospodin Bašić je govorio o tome da pripadnicima nacionalnih manjina ne može biti uskraćeno pravo na upotrebu jezika. Govorio je o okvirnoj konvenciji koja počiva na ona dva stuba na kome je jedna kulturna autonomija, gde u stvari spadaju upotreba jezika i pisma, a drugo pravo na integraciju i delotvorno učešće nacionalnih manjina i gde je u stvari potrebno ta dva stuba ovako izjednačiti. Vidjeli smo koliko je bitno da gospodin First je pričao o tome da koristi, da se očuva jezik i pismo nacionalnih manjina, da se koriste prava na upotrebu jezika i pisma, jer ukoliko se ta prava ne koriste, dolazi do gubitka jezika i pisma, a gospodin Ristić je govorio koliko je to u stvari resurs koji nije limitiran, ali je neobnovljiv. Tako da jednom kada se izgubi, onda ga je vrlo teško kasnije uspostaviti, nekad i nemoguće. I zato je bitno razvijati svest o značaju jezika i pisma sa jedne strane, a sa druge strane to zaštititi adekvatno pravnim okvirom. Koliko još neko ne želi pitanja da postavi, ja bih zaključio onda večerašnju tribinu. Hvala vam što ste došli u ovakvom broju i vidimo se na sledećoj tribini koja će biti održana do kraja godine, koji ćete već na vreme obavešteni, a sada vas pozivam da ostanete još malo, da se družimo, da razgovaramo i da se poslužimo na koktelu koji smo priredili za kraj te tribine. Hvala vam i prijatnu večer.